Dobro jutro, Nikoleta, još jednom i lijep pozdrav iz istočnog Sarajeva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo raspisao je književni konkurs za najbolji neobjavljeni roman za odrasle za nagradu Zlatna sova. Ko sve može da učestvuje na ovom konkursu, pitamo jutro sport parola Zavoda Dejana Kerletu. Dejane, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, pozdrav vama i naravno svim gledalcima vaše televizije. Evo, za koga je sve namijenjen književni konkurs za nagradu Zlatna sova? Pa evo, kao što ste pomenuli, Zlatna sova, ali ja nekako uvijek volim i Sovicu tu da dodam. Dakle, dva književna konkursa smo istovremeno objavili, dakle, za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova i za najbolju knjigu za djecu Sovica. Konkursi su raspisani i dostupni na našoj internet stranici, dakle, svi detalji i pravilnici o ovim književnim konkursima. Isto tako, putem društvenih mreža su dostupne sve te informacije. Učestvovati mogu svi koji stvaraju i pišu na srpskom jeziku. Dakle, nema ograničenja, pa me je dobro poznato, izveštavali ste vi o tome da smo do sada imali dobitnike nagrada sa svih kontinenta skoro, tako da odmah da smo jasni, dakle, svi, kad kažemo svi, zaista svi mogu učiti, samo eto što je prednost da stvaraju i pišu na srpskom jeziku, to je jedan od osnovnih uslova konkursa. Do kada je otvoren konkurs? Konkursi su otvoreni do početka mjeseca marta, tačnije do 5. marta, a proglašenje pobjednika će biti za Sovicu 10. maj, a za Zlatnu sovu smo predvidjeli datum 31. maj. Smatramo da su to termini koji su sasvim dovoljni našim žirijima da odrade onaj svoj dio posla. Da se podsjetimo malo, ovaj prethodni konkurs imali malo problema zbog korone, zbog dostave primjeraka u Srbiju, jer su ono bile granice malo zatvorene, teže se kretale. Evo, nadamo se da će nas ovo proljeće koje slijedi 2021. da nećemo više imati tih problema, tako da vjerujemo da je to sasvim dovoljno vremena da žiri uradi svoj dio posla. Čini mi se, ovi konkursi postoje već 7 godina. Koliko ste za taj period uspjeli da animirate pisca da stvaraju, ali i da šalju radove? Pa evo, vidjeli smo do sada prijavljenim da smo ih zaista animirali. Da je to, prvo, znate šta, u ovo vrijeme kada je novac itekako potreban, posebno ljudima u oblasti književnosti, kulture i tako dalje, nekako za sve ima novca i nekako kultura, nažalost, šta ostane za kulturu, tako da smo mi prepoznali te neke probleme i sav onaj dio koji mi zarađujemo na udžbenicima i tako dalje. Htjeli smo na neki način da vratimo to našim sugrađanima, našim stvaraocima i evo, to su ti konkursi, dakle, da dobijemo i kvalitet dobar, ali i da kroz te nagrade koje nisu male, složit ćete se, 5.000 maraka je nagrada za prvo mjesto, za drugo 2.000 i za treće mjesto 1.000 maraka, kao i Sovica koja nosi također novčani iznos od 1.000 maraka, tu su još i besplatni primjerci i tako dalje, i plakete i povelje. Složit ćete se da je to impozantna cifra u današnje vrijeme, jedan zaista pažnje vrijedan honorar. Također primijetili smo da dobijamo određeni publicitet, marketinšku, dosta reklame za samog pisca, otvaramo neka sljedeća vrata kao stvaraocu i književniku, jer se Zlatna sova prepoznalo kao nešto što zaista vrijedi, na nešto o čemu nema rasprave kada je riječ o kvalitetu i zbog toga što smo zaista kroz sve ove dosadašnje žirije imali eminentne stručnjake, ljude koji su nepotkupljivi u svakom smislu i na koje mi na kraju krajeva ne možemo kao izdavačka kuća utjecati, što nam i nije cilj, jer nama je cilj da zaista dobijemo kvalitet i samo nas to interesuje i do sada smo to dobijali. Postoji li neka tematska ograničenja kada su u pitanju ova dva konkursa? Ne, zaista to je potpuna sloboda tema o kojima će pisati, tako da se tu susretali smo se sa raznim temama. Od položaja žena u našem društvu do dosta ratne tematike bilo, ali iz različitih uglova, što je vrlo bitno. Dosta je bilo slučajeva potrage za identitetom, potrage za svojim korijenima i tako dalje, za nacionalnim korijenima. Vrlo interesantne neke dijela koja su vezana za našu istoriju i tako dalje. Teško je odrediti sada šta je možda najviše, kojih tema je bilo najviše, ali zaista su bile raznovrsne. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, čini mi se, prošle godine izdao je digitalni oblik geografije. Koliko se to izdanje pokazalo korisno u periodu pandemije virusa korona i u periodu kada se održava online nastava? Pa evo, na svu sreću i u Republici Srpskoj smo sazreli kao društvo da krenemo u taj proces digitalizacije na mnogim poljima, pa tako evo i u udžbenicima, što je svakako dobro da smo svrstani u taj red država koje primjenjuju
primenjuju te procese i evo, Geografija 6 je taj bio neki naš pionirski projekat kojim smo krenuli uz podršku vlade Republike Srpske i pokazalo se zaista dobrim. U ovo vrijeme pandemije, kada smo imali te nekih 20 škola koji su bile uključene u tom pilot projektu, primijetili smo u tim povratnim informacijama da su se djeca itekako zanimala sa tim, posebno sa onim što je njima blisko. Znate, u tim digitalnim sadržajima, to moramo zbog javnosti da napomenemo, ovo nikako nije zamjena za štampani udžbenik. Ovo je jedno nastavno sredstvo, ako ga možemo tako nazvati, dakle digitalni sadržaj koji prati štampani udžbenik i pomaže učenicima da savladaju određena gradiva ili da na zabavniji način usvoje određeno gradivo. Tu su razne igrice, tu su pitalice, tu su kvizovi, dosta interesantnih sadržaja. Znamo da djeca vole igrice danas, da su u tom svijetu. Mi smo to, ono što treba da znaju, malo približe njima kroz taj vid komunikacije sa njima i vidjeli smo da to itekako ima dobar odziv. Naravno, tu je još puno digitalnih sadržaja u smislu video sadržaja, audio sadržaja, animacije i tako dalje, što je njima blisko, interesantno i dobar imamo taj neki tu neku povratnu informaciju o korištenju. Također, evo, upravo smo pustili smo i učinili dostupnim javnosti i ostale udžbenike koje smo radili. Da napomenem, evo, da smo završili geografije do 9. razreda, dakle 6., 7., 8., 9. je kompletirana geografija. Radimo srpski jezik i jezička kultura 3, također dostupan. Tu su još neki sadržaji kao što je istorija 6 i tako dalje. Dakle, radimo dosta, već imamo plan za narednu godinu, da se razumijemo da je ovo vrlo kompleksan posao. I sada, ovo je posao u kome nema puno žurbe, znači moramo dobro procijeniti što je ono što realno možemo da ispunimo i što je najbitnije, radimo to sve sopstvenim kadrom, sopstvenim sredstvima, dakle, pamet Republike Srpske je uključena u taj proces, naši mladi ljudi koji kreiraju te sadržaje u saradnji, naravno, sa autorima postojećih štampanih udžbenika i pod nadzorom, naravno, i Republičkog pedagoškog zavoda, Ministarstva prosvete i kulture i tako dalje. Tako da je to jedan lijep projekat u kome svi zajedno učestvujemo i u kome će tek narednih godina u potpunosti uživati naši osnovci, srednjoškolci i tako dalje. Ovo je još uvijek početak. Mislimo da smo dobro uradili. Neke prve povratne informacije i od strane struke i od strane korisnika su dobre i to nas zaista raduje i ohrabruje da nastavimo dalje tim tempom. Izdanja Zavoda za udžbenike uskoro će se naći na tržištu Srbije. Je li tako? Šta to publika u Srbiji može da očekuje? Tako je. Evo, mi smo dugo već radili na tome. Povremeno su se neka naša izdanja nalazila na određenim tržištima. Sada smo napravili i sporazum sa kompanijom Data Status u Beogradu, tako da, evo, veliki broj naših izdanja uskoro će se naći na policama njihovih knjižara. Prije svega njihove knjižare u zgradi Srpske akademije nauke i umjetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Dakle, evo, u centru Beograda će biti sva izdanja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz istočnog Sarajeva koja su najinteresantnija široj javnosti, ali također ćete preko njih putem njihovih narudžbi online moći poručiti iz bilo kog dijela Srbije, oni dostavljaju poštom, jer mi poštom dostavljamo samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako da evo, to je jedan na zahtjev velikog broja naših korisnika, posebno ljudi koji se raspituju upravo za Zlatnu sovu i sovicu, jer znate, prepoznat je taj kvalitet koji je Zlatna sova napravila u regionu i šire, jer je osvojila, nakon naših nagrada osvajale su i određene druge nagrade, potvrđivalo se ono što je potvrđuje naš žiri i onda to izaziva pažnju i šire čitalačke javnosti van granica Bosne i Hercegovine i mislimo da je ovo zaista veliki napredak da ta izdanja učinimo dostupnim na teritoriji Srbije. Dejane, hvala mnogo na odvojenom vremenu. Hvala vama i još jednom pozdrav svim vašim gledalcima i ugodan dan. Poštovani gledalci, čuli ste šta se to sve novo dešava u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u istočnom Sarajevu, a mi ćemo sa ovom pričom i završiti naše drugo uključenje za ovo jutro. Nikoleta.